megalayapost.news. Regional Institute of Advanced Studies RIS kabadan hanong po taong shopping complex Riboy District kakad admission niya kisamla puli kibapa pentben aga postgraduate diploma in computer applications katorik bakado kanong kaarpusan tarik ujun arajar arpun rio kabadan pediang tang arpongul ya kijungtip bakambanya pila banpun hagitegi nambar badan haneng. Kala bendai kesian kabenkong bakajing syakta kipajba na kajing kang benti duyong bat balahiar kayok kekoi kipajba nadu balakang benti duyong hari lum jantia. Kajantia Student Movement JSM Central Executive Committee lembaga Education Cell kala pelong sendonnya kajing Yakob Tho Shiti letter writing competition kisamla pule baki hab banpa syau menteri lembaga jela. Kania kajing Yakob Tho Shiti kalong kum kasur kisamla Voice of the Youth ha kabakapang kila ai kade impact on local blockade and economic recession ha kabala dapan kala syakakitin kasi kade halor kajing kta na kajing kang ti duyong badru kajing hiar kayok kakot nadu balakang benti duyong. Kania kajing Yakob Tho Shiti lashim benta da kisamla pule nadu kelas 10, 11, 12 bat na benta kitu ki undergraduate ha kabagi samla pule kila bentho ya ke Shiti ha kakitin kasi lane ka English. Ya kania kajing Yakob Tho Shiti kabade halor kajing kta kajing kang ti duyong bat kajing kta kayok kakot kisamla bashim benta ki ha banpa syau menteri rangba kajela lapelong menta kasngi ha Eastern College Kliriat bahab ha ke East Jantia Hill District. Kajing pelong kajongi ya kena ke program pelong tang na kawai kedau ba kaseng hi ka yoi ba kikun samla la nikun pule kajongi ba hadin kiladab ya ka exam SSLC bat HSLC bat khamtam gi undergraduate ro kimla ban teng chu ya jing pule tinata kedau abangi keli ngi ong ba balai pi prep school tegi ong ba ngi myo la show tinata kedau kumba pi yakib lut hi baro ni kinong jengkia khamtam isenkia ka sosi ka kamai kaje jongi kwi gi pa la ne gi jabru ku jongi kalong lang ba doyong te natto arja kasau hado mta snam la long khat snam tam ba kajing ya la ne kajing takho kajing leniar ba kajing am sem jongi kimi pa tinata kadau ko gi yo i ba bon ki seng balang la ne ki kanhun seng miyong bat Dr. ki ba yakhi namta ban play yang doyong but nakta kadau ngi nagaliang keseng hagajing yalang bangila pelong ba keseng ngi wanra ya kene ka agenda bat ngi kren ding te nakta kadau kum keseng hi ka yo iba bat ki kena pule lani kita ki kena samla ke jongiro ki don kal kabul lani ki don galat lani ki don kajing sniau hakaban persiau cha ka sarkar lani ban persiau cha CM jong ka Meghalaya ba ka halor kajing kta kajing takho ke jong kena pule ya tha daw la pelong yangi ban organize ya kene program kajing organize yangi kalong mta kesni kalong hangne ha Jantia Eastern College kalong gas station ke Banakong bat ka pat ngin sale ha ka awnya torik ha po juai bat ka jaka ngin sampu benapat hadin te kata hi ka daw ba daw san ma ka ba hakpat ya kalong ba ki kun samla ke jong iro ki don ga hok man besniau cha ka sarkar ya ka jing jongki halo ka ne ka jikta jong ka jikhang do yo ti khna mta ka sngi ki wan chi apel tamuto apel are kumta te ka prasi ngali bo nomor ngibo kem kata ka mo ka jing penslor ya kena bakin yo ba hak belek gnu gnu kam ka ba edai nam ta ka imang salang te ngibo dai ban bo ya ka pras ngibo ya ka first plus san hajar second plus lajar but ka third plus 8,000 te ka te dai ka tang kini ki lai ka dan ban poi ya ka cici chau cim star rai baro ki bawan cim matang in poi terman bala haga arune dari hawa pengin selek saka session ke baar ki kena kin wan yo se duna kajing tip lamba ka attachment lamba ka jing lat pathai ko bor yo se ki kena jongi kin tip henrai bon ki bakol yang ki boong o mtar sni kum tam ne te ki don dang don ki wa kwa bane simta te ka kabu ya ki dang don galat ha ka arune tarik ha ngin sa le ha po joy ya ka result ngin pupna hadin ka arune tarik baro te ka kinong korek ya ka pipar in senia ha ki expert don ki expert bagi la deb ya keren kumto
te yang tahi ngimla ban ong gino kita ke expat han re ngindai man coba kamdai na ya se don gi ba ge ba sumut ba dai na kisang ban nangi gi nang lam sang ban skorak amdai re ka han re ngila jet kerpang da kita ke expat ke ba ki bolong ki ba tip khamba ya ka kom thoch ti bat ke Meghalaya Post.news.